Icyumweru cyiza kuri mwese abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda. Ndasuhuza cyane abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali. Mwese mbifurije kugira umugoroba mwiza. Umugoroba mwiza kubabarizwa ku mugabane wa Amerika, umugoroba mwiza kubabarizwa ku mugabane wa Aziya, ku mugabane w'Uburayi, muri Australia ndetse n'ahandi hatandukanye. Mwese nongeye kubaha ikaze kuri TV yanyu yitwa Mundayisi TV. Ikiganiro ni Mundayisi Sport. Nari maze iminsi igera kuri 4 ntagaragara. Impamvu nta yindi nari basobanuriye, mbasaba n'uruhushya mbabwira ko hari amasomo ndimo gusoza, ndetse mbabwira ko hari gahunda nyinshi mpamugiyemo, ariko nzajya ngerageza nitabira uko bishoboka. Amasomo ngiye kurangiza ku buryo n'ubundi nzongera gusubira kuri ya gahunda ya buri munsi. Uyu munsi turakora, ejo tuzakora, ndetse n'indi minsi tuzakomeza dukore. Nongeye kubashimira byimazeyo kuko tumaze kugira abanyamuryango basaga 38,000 n'abantu 600. Nari nabasabye ko tugomba kuzuza 40,000, ariko sinzi impamvu, niba wamugana ibyanyu ari mpanguhe. Cyokora ndashimira abamaze kubikora, ariko maybe ko hari abandi babikora kubera ko twakoze. Niyo mpamvu nawe utarakanda subscribe nongera kukwibutsa ko niba ushaka kujya ubona notification ukabona ibiganiro byacu bitandukanye twakoze bishya, nyarukira kuri YouTube channel nubona ibiganiro ukanda ahantu handitse subscribe. Niba warabikoze, ibuka gukora share ndetse wandike comment na like. Ubwo share no kuba postinga kuri social media zawe, kuba kohereza mu groupe, ubwira abantu ko bagomba gupostinga ibiganiro byacu kuri YouTube channel ya Mundayisi TV, hanyuma ubundi tukajya tubagezaho amakuru adasanzwe utasanga ahandi. N'ubundi uyu munsi nta kindi kinzanye, nje kubabwira inkuru enye ziremereye. Nige na Crema arifuzwa mu gihugu cya Tunisia, ndetse na invitation uyu muhungu yamaze kumugeraho. SAP ariramurekura, ni ihurizo rikomeye. Hanyuma kuri uyu wa kabiri rutahizamu ukomeye w'igikoko w'igikurankota arasesekara mu Rwanda muri ekipe ya Rayon Sport, ari nako Robertinho yamaze kubabwira umukinnyi yifuza. Confirmed transfer yamaze kurangira, tugiye kubabwira mu kanya. Edson Cavani El Matador. Ngibyo bimwe mu byo tugiye kuganira, kubera ko ndi kwihuta cyane. Ngiye kureba match mu kanya ikomeye ya CAF Champions League, ndetse n'indi match yo mu kindi gihugu ngiye kureba. Niyo mpamvu ngira ngo bijibura mbaho iminota ishoboka, ariko mbaha amakuru atandukanye kugira ngo nanjye menye byinshi cyane nakwerekezamo. Munyemerere mpere ku musore w'umunyarwanda, ariko se munyemerere mpere kuri match za CAF Champions League. Hari match yambabaje ejo cyane, nababaye cyane kuba Yanga yaravuyemo, buriya byarambabaje cyane. Nubwo umuntu yavuga ko gukomeza kwa USM Marge nayo yari yabikoreye, birumvikana yaba Kipre Junior, umusore utarabonye n'umwanya wo gukina ku munsi w'ejo. N'umukino wabereye iwanje wa Mukapa banganya ubusa ku busa, kubera ko Yanga yasabwaga kunganya, USM Marge Yanga yasabwaga gutsinda, USM Marge inganya ku isabwa kunganya, birangira banganyije ubusa ku busa. Yanga ivamo ibitutsi by'abafana ba Yanga, uburakari, ariko amakosa akomeye ndayashyira ku buyobozi bwa ekipe ya Yanga burangajwe imbere n'uwo bita Engineer Hersi Said. Kubera iki? Ntabwo ushaka kumbwira uburyo wirukana umutoza bita Gamondi, nguzanye Ramavuvic, nguzanye umutoza ujejo bundi wo muri Galaxy muri Afrika y'Epfo, ngo umusimbuje Gamondi wari umaze gufatisha ikipe bita Yanga. Yari amaze kumenya ngo ndakura imiyerema, nshyiremo iyerema, ndafata uyu mukombine n'uyu babyatanga umusaruro. Ariko kuzana umutoza mushyashya, araza yadapta ibintu bigiye, araza n'ibintu bigiye bishya, usange biragoranye abakinnyi kubyumva, gukina. Yanga irakina ukabona ko ntiva haniri. Nabonye abafana ba Yanga bavuga ngo Simba yarabaroze, cyane ko Simba mu kanya imaze gutsinda ibitego 2-0 birimo bya Kip Dennis ndetse na Ateba bamaze kwitsinda, ari babonye kitike. Birumvikana bo bari bamaze kwikarifia n'ubundi muri CAF Confederation Cup. Ariko nanone ku rundi ruhande icyo nenga cyane n'ubuyobozi bwa Engineer Hersi Said ku ruhande rwa ekipe ya Yanga, kubera ko birukanye umutoza bitabigira ingaruka kuri ekipe. Tempo ya ekipe iragabanuka, ya automatism iragabanuka. Ntashobora kumenya ngo Pacome arabanzamo cyangwa se harabanzamo Musonda, nko ku munsi w'ejo yavanjemo Kennedy Musonda, Clement Muzizi ndetse na Prince Dube. Nta mukreateur n'umwe ari urimo, kandi tuzi ko umukreateur ari uwo bita Pacome Zuzuwa. Ni nabwo kuva Pacome yinjiyemo ku munsi w'ejo akinjiramo mita kabiri, ni nabwo Yanga yatangiye gusatira. So rero match yarambabaje cyane, ariko nyine byarabaye niko byagenze. Mwabonye ko Pyramide yanyagiye ikipe bita Jolibe muri
Mali yari yatwaye igikombe cy'igihugu, igikombe inyagira ibitego 6. Ba bantu bavugaga ngo APR ngo iroroshye cyagiye ngo yakuyemo ngo na piramide, ngo APR ngo yagwiriye piramide, ngo piramide ngo yari iri hasi. Attention, APR ifite ikibazo cy'umutoza, ariko APR ntifite abakinnyi babi. Sinzi niba abantu babyibuka ko piramide yikuyemo ku kinyuranyo cy'ibitego 2, difference y'ibitego 2. Attention, kipe yo kwitondera cyane, ntabwo ari kipe yoroshye cyane. Niyo mpamvu rero iyi kipe nayo ku munsi w'ejo yakoze andi mateka iranyagira. N'izindi match zitandukanye mwarazibonye, ntabwo ndi buze kuzitindamo ko hari match ngiye kureba, ariko nagomba kuvuga kuri iyo match mu gihugu cya Tanzania yambabaje ku munsi w'ejo. Hanyuma munyemere mbabwire ku musore bita Mugunga Yves Edson Kavana, umusore w'umunyarwanda. Ninjye wababwiye ko uyu musore yavuye mu gihugu cya Saudi Arabia mu cyiciro cya 3, n'ubundi yarari muri equipe bita Al Muzahmiyah Club, yarari muri equipe y'umwaka mezi 6 ashize, birumvikana. Niho Mugunga Yves yakinaga. Uyu muhungu rero nyuma yo guseza amasezerano n'iyi kipe bakarangizanya, kubera ko ikipe yabonaga ari underdog, Mugunga yaje mu Rwanda aje kuvugana na polisi, ariko hageze ntibyavamo. Mugunga kuwa 6 ku munsi w'ejo hashize nibwo yafashe rutemikirere isaa 9 zuzuye asubira mu gihugu cya Saudi Arabia, yerekeje muri equipe bita Ali Hedayah. Ni kipe yakinagamo Maxwell Jumeko, muzi wanyuze muri Gasogi avama ajya muri Rupopo. Nyuma yo kuva muri Rupopo ahita agenda n'ubundi ajya muri equipe yasinye muri Saint Eloi Rupopo. Ngubu ndumva arasinye muri Saint Eloi Rupopo, ahubwo mbere yakinaga mu yindi kipe bita ngo ni Les Aigres. Yego, Les Aigres numva ariyo muri Congo, ubiri ku mwanya wa 4. Ahita avuye muri Les Aigres yerekeza muri Saudi Arabia muri equipe bita Ali Hedayah. Nyuma yaho aza kugaruka ubari muri Saint Eloi Rupopo, yitwa Maxwell Jumeko. Iyi kipe niyo Mugunga simbuye uyu rutayizamu muri equipe bita Ali Hedayah. Yamaze gusinya amezi 6. Iyi ni transfer tubabwiye ngo ni confirmed 100%. Mugunga Yves, umusore w'umunyarwanda, yasubiye muri Saudi Arabia muri equipe bita Ali Hedayah, agiye gusimbura uwo bita Maxwell Jumeko. Mugunga Yves agiye kuyikinira amezi 6, yamaze gushyira umukono ku masezerano. Iyo ni inkuru tubabwiye utasanga handi, ni inkuru yo mu nda y'isi 100%. Hanyuma munyemerere mve kuri uwo musore bita Mugunga Yves Edson Kavana, tumwifurize ishya n'ihirwe. Asanze yo Olivier Kwizera, hariyo Mitima aracyarimo gukinayo, ndetse n'abandi bakinnyi batandukanye. Mpamya neza ko n'abatoza b'ikipe y'u Rwanda Amavubi bazagerageze batera ijisho barebe kuri uyu muhungu bita Mugunga, kubera ko umuhungu ugiye gukina hanze burya hari uburyo ashyiramo imbaraga kandi agakora cyane. Simpamya ko uyu muhungu kumurenza ijisho ari byiza ku ruhande rwa ikipe y'u Rwanda Amavubi. Ndavuga ko batoza, kubera ko uyu muhungu Mugunga Yves ntekereza ko performance yiwe hanze y'u Rwanda itandukanye niye mu gihugu, birumvikana. Icya kabiri, Mugunga Yves tumuzi ko ari umusore w'umuhanga, ufite tala, ufite buri kimwe cyose. Kwiyongera kuri Nshuti Innocent, akiyongera kuri uwo Taiba bahamagara, ndetse n'abandi ntacyo byaba bitwaye. Ariko sinzi impamvu abatoza hari uburyo amaso yabo aragarukira hafi cyane bakareba kuri Nshuti. Dukeneye undi muntu ushobora kuba yaha challenge Nshuti Innocent. Ni uyu muhungu rero bita Mugunga Yves wahagurutse ku munsi w'ejo mu Rwanda yerekeza muri Saudi Arabia. Tuva ngaho twerekeze ku musore w'umunyarwanda bita Clement. Inkuru yacu ya kabiri yitwa Nigena Clement, umuhungu wasinye ikipe ya APR Football Club. Niwe mukinnyi w'umunyarwanda uhembwa amafaranga menshi muri shampiyona y'u Rwanda. Niwe uhembwa amafaranga menshi. Buriya bamuhakirira barusha abandi bakinnyi b'abanyarwanda bahembwa ni bandere menshi. Muhire Keve, Nigena Clement bose arabarusha, ko Clement ari hejuru ya $2,500 by'idolari ahembwa buri kwezi muri equipe ya APR Football Club. Uyu muhungu rero myugariro maze no kusa nk'utangiye guteza akantu ka mutiyaje hagati ya Ange na Manza, babwira ngo nimudacunga neza ndaza kubona mu mwanya muri iyo defense yanyu. Uyu muhungu rero bita Nigena Clement, icyo nababwira nuko amakuru namenye nkesha agent we umuhagarariye, ndetse we n'amakuru nkesha secrétaire général w'ikipe bita Olympique Benja. Ni ikipe mu gihugu cya Tunisia, iri mu makipe 7 ya mbere niba mbibutse neza. Uyu muhungu bita Nigena Clement, iyi kipe ikaba amaze kohereza invitation muri ekipe ya APR Football Club, bavuga ko niba bishoboka bajya kumeza bakaganira ko uyu muhungu bita Nigena Clement. Ariko simbona APR irekura Clement muri uku kwa mbere, simbona APR irekura Clement.
sindimo kubibona kabisa. So amakuru ahari rero nuko uyu muhungu Clement n'ubundi diri y'umuntu yirimo ni Ben Musa niwe urimo uramufasha kugira ngo abe yabona ikipe, cyane ko Ben Musa tuzi ko yagiye afasha ba Boneri, yagiye afasha ba Niseti n'abandi bakinnyi batandukanye bagenda bafashwa n'abatoza. So uyu muhungu rero bita Nigena Clement nawe iyi kipe irimo iramushaka, bivuze ngo birashoboka ko APR ishobora kuba yabyemera ariko ikabaca amafaranga afatika nyine. Buriya APR hari uburyo ishobora no kuba yabaca ni ibihumbi nka magana angahe by'amadolari, rwose birashoboka cyane. Amakipe muri Tunisia turazi ko tuyaziho ubushobozi, niyo mpamvu rero tugomba gutegereza tukareba uko bihagaze. Ese Clement APR yakwemera kumurekura cyangwa ntiri kumurekura? Inkuru tuzakomeza kugenda tuyikurikirana, cyane ko twabonye kwitonda Alebaka, twaberetse invitation yiwe, ariko APR ntiyabiha umugisha kubera ko iriya kipe cyo koreyo yasabaga ko bakajya muri test, ariko iyi ntabwo ari test. Iyi ni ukuvuga ngo bamaze kumenya amakuru akubiye muri kontra ya Clement, hanyuma niyo mpamvu bakoze approche kugira ngo begere APR batangire baganire. Bivuze ngo ubuyobozi bwa APR nibwo bufite mu biganza dosiye y'umusore bita Nigena Clement. Ese aragenda ntagenda? Inama nge ntanga nk'umwana w'umunyarwanda, biramutse bibaye byiza bamurekura kubera ko gusohoka kwa Clement birahita biha umwanya Yunusu n'abandi bakinnyi b'abanyarwanda. Icya kabiri bigira icyo bifasha ikipe y'u Rwanda Amavubi. Mpamya neza ko kubera ko APR umurongo wayo uri gufasha abakinnyi b'abanyarwanda no gufasha ikipe y'igihugu, uyu muhungu bita Clement nibaza kubyumvikana n'ikipe ya Olympique Benja, Clement ashobora kuba yarekurwa kerekeza mu gihugu cya Tunisia, agasangayo Boneri, agasangayo Aniseti. Tuvango twerekeza muri ekipe bita Rayon Sport. Isaro ry'Inyanza gikundiro cy'abareyo iratuje cyane, iratimaje, ariko gutuza kwayo ifite icyo ibundikiye cyangwa se ifite ikiraririye, ifite umuhiga ishaka gufata. Uwo nta wundi, nyuma yo kujya mu biganiro no kumeza mutoza bita Robertinho bakaganira ku bakinnyi bifuza, bamwe bigakunda abandi ntibikunde, lage bakarya agapapu ndetse n'abandi bakavugana ariko ntibirangire neza. Ubu noneho amaso yabo ari ku bahungu babiri, mbazaniyemo inkuru nziza cyane ikomeye ku bakunzi ba ekipe ya Rayon Sport. Ndahera ku nkuru ya mbere yitwa Fahad Bayo rutayizamu, twari tumaze iminsi tubabwira amakuru ahari mfitiye fact nyesha uruhande rw'ubuyobozi bwa Rayon, nyesha management ya Fahad Bayo. Manager wa Fahad Bayo witwa Esenu n'umugande, niwe manager we, ntabwo ari Esenu umukinnyi, niwe manager we. Yerekeje muri Turukiya icyumweru gishize, yari yagiye gushakiraho Bayo diru yo muri deuxième division. Agezeyo baramubwira bati umuhungu wawe twebwe twaramubonye turanamushima, turifuza ko yaza akanadukinira, genda mudufashe kuba twabona visa byihuse. Isoko rya hano risigaje igihe gito cyane ngo rifunge iminsi itarenze 5, hanyuma mudufashe kugira ngo abone visa vuba vuba, mwe mu bigema aho ngaho, natwe turapushinga, hanyuma umuhungu wanyu nibikunda azahita azakina. So uyu mu manager rero yageze muri Afrika ku munsi w'ejo, nibwo yagarutse ku mugabane wa Afrika. Ageze mu gihugu cya Uganda, abajya kuri ambasade barabaza basanga kugira ngo abone visa bizamutwara hagati y'ukwezi n'ibyumweru 3. Isoko redi zaba ryamaze gufunga. Icya kabiri, iriya kipe yavuze ko idashobora gusinyisha umuntu itarabona, kubera ko birumvikana bagomba kubanza kumunyuza muri laboratoire bakareba ubuzima bwe buhagaze gute, umubiri umeze gute, amagufwa yameze gute, umutima utera gute. So barareba basanga barimo gutakaza umwanya. Manager we yifatira telefoni, yahamagaye Gacinya Chance Denis. Gacinya ejo kwa gatandatu yiriwe mu bukwe, ariko manager we aramuhamagara aramubwira ngo sebo, ya offer mwari mwaduhaye y'umwaka n'igice ntishoboka, ishoboka ni y'amezi 6. muri tayari? Gacinya aramubwira ngo tuzagusubiza. Nyuma namenye ko habaye ibiganiro biza gutanga igisubizo kimeze gutya ngo Fahad Bayo kuwa kabiri nta gihindutse, umusibejo arasesekara Kigali ku kibuga cy'indege Kanombe, aje kugira ngo arangizanye na ekipe ya Rayon Sport. Ku munsi w'ejo tuzagaruka aho bigeze kuri Bayo. Ese aramanuka cyangwa hari abandi bamupapuye? Ese biragenda gutarika? Icyo umenya cyo nuko manager we yamaze kubukinga kuwa kabiri ko agomba kumanukana na Fahad Bayo akaza muri ekipe ya Rayon Sport, ariko condition nugusinya amezi 6, ntabwo ari umwaka n'igice, n'amezi 6, nubwo Rayon Sport yo irimo irifuza umwaka n'igice. Bivuze ngo abareyo ni inkuru nziza twabateguriye, twakomeje gukurikirana tuyibagezo update n'ubundi tuyigejeje ku musozo tuyibabwira uko ihagaze ku musungu bita Fahad Bayo. Muri comment nyene ko mwandika ngo abakunzi ba Rayon,
ese Bayo bamwemerera amezi 6 cyangwa bamupushinga umwaka umwe n'igice? Ese aje kuba igisubizo? Ikindi mwandika, we naramuka sinye we na rutahizamu bita Farnganye wa Rayon Sport, shushu w'abareyo, ninde uzicaza undi? Abareyo mwandike muri comment. Abafana ba APR muri comment nyene ko mwandika ibingibi. Nige na Kerema bamurekure cyangwa bamureke sezo irangire azagende sezo irangiye? Abakunzi ba APR namwe mwandike nyene comment nyinshi cyane kuko ndahita nzisubiza. Ubu ngiye kura match ndabanice ndimo ndabisubiza. Hanyuma ku rundi ruhande munyemerere mve kuri uwo muhungu bita Fahad Bayo, ibyo tuzakomeza kugenda tubikurikirana. Munyemereze nsoreze ku musore bita Bright Anukane. Nyuma kwicarana na Robertinho, ubuyobozi bwa Rayon Robertinho yababwiye ngo ngewe nta numero 10 wundi nkeneye. Yabibagoye kuwa 5 yarababwiye ngo numero 10 ndamufite, twarabanye muri Vipers, ni umuhungu utarimo kubona umwanya muri equipe bita KCCA, ndamuzi nzu ubushobozi bwiwe. Mu myanya 3 dufite mbarekeye birimwe mwishakiremo abanya, ariko namwe mumpe mu mwanya umwe. Uwo mwanya umwe yahisemo ko bavugana n'ikipe bita KCCA ku muhungu bita Bright Anukani. Amakuru nkesha bamwe mu bakinyi muri KCCA tuganira tuziranye, barimo ba Etienne Katenga, barimo ba Serunjogi, ndetse yewe na SG wabo, ndetse yewe n'abantu muri Rayon Sport babimpamirije ubuyobozi. Nuko Robertinho amaze kubusaba ko uyu muhungu bita Brian Anukan yaza muri equipe ya Rayon Sport, kubera ko yabanye na Robertinho muri Vipers. Murabyibuka ko Vipers igeze gukuramo Mazembe, uyu muhungu yararimo. No muhungu wakinaga muri Vipers, nge naramubonye rwose mu kwezi kwa 4 nari ndi Kampala, naramubonye umuhungu umwaka ushize akina neza. No muhungu ubona ko afite tala, cyokora simuheruka rwose. Ubwo bari Bugande muraza kutubwira se ameze gute, ari ku ruhe rwego abamuzi. So uyu muhungu rero Robertinho amaze kumushyira kuri list, aravuga ngo Bright Anukani niwe nifuza abareyo. Uyu muhungu aze cyangwa ku 10 mufite abakinnyi bahagije. So ngibyo ibirimo kuvugwa muri equipe bita Rayon Sport ku muri umuhungu. Hanyuma ikindi abareba bamenye nuko Rayon Sport impamvu birimo biratinda, murabizi ko Rayon Sport yavuye muri RGB ubu ngubu bijya muri RDB, yavuye muri association biba company. Mu yandi magambo barimo baranga guhita batanga amafaranga umuntu ku giti cye bataramubwira ngo uzahabwa inyungu iyi n'iyi bizagenda gutya na gutya. Niyo mpamvu Rayon Sport kwa 2 entre yejo no kwa 2 hari inama y'abagwizatungo, birumvikana kwa Rayon Sport bazahura kugira ngo bakore fundraising y'amafaranga, bagira ibyo bahuza wa mucango. Birumvikana cyane ko Rayon Sport nta handi ikura mu banyamuryango bayo ndetse n'abayobozi bayo. Birumvikana niba mara guhuza ubwo barahita bishyura abahungu. Icya kabiri ku marokritema abahungu bamwe namwe bafitiwe tuzuye ba Aimable bayiraguha bahagaritse imyitozo kuri Rayon Sport, byose ngo baraza kubikemura. Soreze kuri aka kantu yitwa Banega, Lloyd Aaron Banega muri Rayon Sport ntabwo bigikunze. Impamvu nuko bita Aruna Musa Majaliwa yasabye imbabazi kandi agomba gukoreshwa na Robertinho. Lloyd Banega umuhungu nari narangiye ikipe bita Rayon Sport, ntabwo byakunze kubera ko ikipe bita Nyasabigiga Bibleti irimo irifuza amafaranga menshi. Bivuze ngo Rayon Sport ije kumutegereza Sezita ikaba yamwibika ikasi agasimbura Majaliwa, ariko ubu ngubu biragoye hataza kugira umuntu bayobya uwo bita Banega. Ntibishoboka muri ekipe bita Rayon Sport kubera ko hari amafaranga big ikeneye, hari amafaranga umukinnyi akeneye. Rayon Sport ifite amarokritema y'abandi igomba guha. Majaliwa yamaze kugaruka, ntiwatunga bagatandatu barenga banga. So niyo mpamvu rero kuri Rayon Sport nabwira abareyo ngo ubu Rayon Sport amaso ari kuri Bright Anukani wifurwa na Robertinho. Banatangiye n'ibiganiro kugira ngo bavugane na KCCA, barangizanye ejo nzababwira bigeze he. Hanyuma undi ni Bayo, undi numuwinga umwe barimo kurwana nawe ugomba kubisikana na Charles Bari wamaze gusaba Rayon Sport ko batandukana. Ngibyo ibyo ku cyumweru mbazaniye, tuzasubira ku munsi w'ejo. Ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Kigali ndayikumbuye cyane, Kigali ndayikumbuye, namwe murankumbuye, nanjye ndabakumbuye. Vuba cyane ndasesekara i Nyarugenge. Hanyuma ndabashimiye cyane byimazeyo. Wowe utarakanda subscribe ndakwibutsa gukanda subscribe. Ndifuza kugaruka ku munsi w'ejo twuzuye 40. Niba utarayikanda yikande. Hanyuma niba warayikanze nanone kora share mu magroupe ku nshuti zawe, wandike comment na like n'ibindi bitandukanye. Tuzasubira ku munsi w'ejo. Bye bye.
ndabakunda cyane, ukomeze kugira umugoroba mwiza. Reka twerekeze ku mastade ndetse no ku maikra, abatabona uburyo bwo kujya ku mastade, tujye kura match za CAF Champions League ndetse na Confederation Cup. Ciao ciao, na ku munsi w'ejo. Ndabakunda, ari wa muhungu wanyu bita Mucyo Anta.